Бүгүн Американын баш калаасы Вашингтондо АКШнын 46-чы президенти Джо Байден ант берет. CNN агенттиги инаугурацияга Дональд Трамп катышпай турганын белгиледи. Ак үй Трамптын коштошуу видеосун Байдендин учагы Эндрюс авиабазасына кунуп жаткан учурда жарыялады. Ал эми BBC'нин маалыматына ылайык, АКШ бийлиги Трамптын тарапкерлеринин ыктымал нааразычылыгына даярданууда. Улуттук гвардиянын аскерлери 6 январдагы баш аламандыктан кайталанбаш үчүн Вашингтонго жөнөтүлүүдө. Буга чейин ФБР 16 январдан 20 январга чейин бардык штаттардын борборлорунда радикалдык топтордун куралдуу колдонуучуларын жүрүштөрү болушу мүмкүн экендиги жөнүндө эскертүү берген. Айрым шаарларда өкмөттүк имараттардын терезелери бекитилсе, кээ бир шаарларда активисттер митинг өткөрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган. Күчөтүлгөн коопсуздук чаралары АКШда жок дегенде Джо Байдендин ант берүү азем аягданганга чейин иштей берет. Эске салсак, 6 январда АКШнын 45-чи президенти Дональд Трамптын 2020 жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүү аракетин колдогон демонстранттардын калың тобу АКШнын Капитолий имаратын басып алышкан. Те, кто внутри, они работают для нас. Не мы для них, а они для нас. Но они не представляют наши интересы. Мы пытались по-хорошему. Мы говорили, голоса украдены, есть мошенничество, но нас не услышали. Ал эми бул нааразычылык акциясын жаңы президент Джо Байден көтөрүлүш катары баалап өттү. Я призываю президента Трампа выступить сейчас же по национальному телевидению, чтобы, следуя своей клятве, защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады. Штурмовать Капитолий, разбивать окна, занимать кабинеты, трибуну Сената – это не протест, это восстание. Ал эми Трамп добуштар уурдалды деген позициясынан кайткан жок. Я знаю вашу боль, я знаю, что вам больно, у нас украли выборы. Это была абсолютная победа, и все это знают, особенно наши оппоненты. Но вам стоит вернуться домой. Я знаю, что вы чувствуете, но возвращайтесь домой, и возвращайтесь домой с миром. Ал арада Россиянын мамлекеттик администрациясынын спикери Вячеслав Володин бүткүл дүйнөгө демократиянын стандарттарын үйрөткөн АКШ ал стандарттарды чийип салды деп билдирип чыкты. Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Сама их перечеркнула. Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев и его сторонников, лишили фундаментального права свободы слова. Им заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети.